Bela pa di tayo nilog kunyog subeng kong. Pala tutong kita di kampung cuali. Iya Coki, untuk mega cewek. Magalo-galo biar ada anak gerak. Makremi magkato. Pa iya. Silok kakak ko ye. Di sini plek. Pak Ele nih, lo kang apa di mana? Matu pala Wajib silok kong kipe mag ko eh. Hindi ano eh. Magro. Tolong. Maki puang, Wah, buang. Maki buang eh. Kau magro. puang. Buang eh. Loka makutana na. Metamu pa mga ribi. Oh, magani Coki. Nasilo tapol jauh-jauh ke subuh. Na mga ribitan ako tanang. Iweng kong. Maki kiwe puang. Malupo ka na. Mapuasa ka. Maki ni kong. Dule ni liso. Itu na. Kue dule, lolongi dito buka. Iyo di. Tapi andi we sapi kong. Diwasuli. Jadi, magani play. Selebani. Salabani ka pang. Palo di agay. Ito dule mulai. Aja mo salay ka na. Mati ka pa. Ini suka pelatihan aja puang. Aja na. Loka kasi terupos ako. Pura ni uniakang. Abe dia lagi puang. Oleh ka mapan remano. Di kandangin na. Saan din macheto ni Mandre puang. Nule din dapak ko eh. Dewan de konsentraya na. Apa dan si puang? Cabu na. Curiga ka din ang subuyen kong. Pak milih mo pa. Madan itu eh. Mangke subuh muki ka puang. Ko anda subu na. Po ega. Pawek ka talo ka matamba na. Iya. Maplay yo lemah mo. Kutalupan ni Mandre. Dito ka di joli-joli puang. De na. Nabakar ka atay. Lo ketiga beli ron Andre. Telupan nih. De say na. Mau, tiga purani Coki. Sapa ni kati solusin na. Jadi basol sini yang kong. Selebawan nih. O di agay. Please kapal do li puang. Kung kuang kaling kena bata mah tu ci. Lo kumuka tumpule ki. Aja na. Aja na kasi musalay ka. Jadi mo tiba kong. Liso nih. Tuto agak mau pagtapa nih. Tengkong. Tuple. Di sapa li puang? Wala pala isang ko. Tadi puang. Tolong. 10 downline. Luar biasa. Jadi, kapan datang paket Cannibal Herbalnya? Santai saja, semua sudah diatur. Siapa yang ngatur? Yang maha mengatur lah. Gitu guys, panas say. Papi mau coba mengatur. Sutradara, penonton, wange. Oh, jangan bawa-bawa Tuhan. Beda tuh Tuhan tak. Maksudnya, beda Tuhan tak. Sini ku kesel lang. Jangan mau kau tanyakan agamaku. Demi teranteku. Abang tuh agar loh. Seandainya abang tuh tambah kero di setengah agamamu. Maka Kristen. Nih kok, mabun rata tuh. Agamamu. Undi-undi. Iyo, onde-onde agamaku. Magai. Berarti boleh celam sembah. Cenya, labu sembah. Adek no. Odo. Alo man resubo ba dyan, Cheng? Cheng, alo man resubo ba dyan? Cheng? Hey, Cheng. Tola eh. Hindi kami natulog. Agron di. Ano ding? Melatulog ka.
idi na pidangi de seba. Maka de melo dampak kak. Konita ka de seba dilalangi, aja na tasur bati-bati kak. Masih di na pala tuh Kang Indi. Kuya pala tuh kang ideng. Masalah tuh capa na. Ngomong-ngomong soal masalah, hanya satu solusinya, Di. Kan Bu Herbal. Masuk na deng. Nakanin po biasa tato eh. Oh, deh itu, Di. Dia ada bahannya ya. Coba sih. Bisa dimakan langsung itu, Dek. Makan lele tabon na deng. Oh, begitu memang, Dek. Karena herbal. Oh, iya deng. Tapi lo kamak putana. Mana pa na de sebawa de seba. Astagfirullah. Jadi sengin, Di. Lo kena selesaikan urusan si Bapak Bos. Kita ya deng. Di mana selain, Di? Dia lo ka deng. Weh, naik ke aku. Pura nih deng. Disebab. Idi mana nasabarin, Di? Ayang pagur kam kasran, Di. Dega ka man ako di kasraki. Haga pala mo. Muka serak itu eh. Magay. Lepay. Magay. Hamu ca lepay. Udah tona. Paras leparaki. Jadi perlu misan, Di. De nang ko pa siyang kakili sa lino. Nek ko siri, nang ucay dili sa lino. Wewa to. Namuaga mo gaw kang ikatu. Pa itu seba. De na narapi mga ribi. Buranindi. Maranuka. Kumatika. Na mataku
Idi nai tepat capurang. Tolong! Nisbah! Nisbah! Tolong! Au, padiceng ini stambal. Paman sani tangker aku Cina. Tolong! Jadi mana tolong. Paman sani tangker aku Cina. Nisbah, tolong! Au, sini tu Bali. Kenapa sama na balik? Tolong! Tolong! Ngomong-ngomong soal masalah, hanya satu solusinya, Di. Karena ibu herbal. Lele, tabaw na ding. Oh begitu memang, Dek. Karena herbal. Nisbah! Nisbah! Atau kini. Makin di. Nade mati. Nisbah. Lagi sih Bandi. Tolong! Lagi sih Bandi. Lagi sih Pak. Tolong ka basik ni siga aja ng Nisbah. Inceng, hei, Inceng, alo man resubo baja. Desebah, Cece. Deh sebal man resubo. Inceng, hei, Inceng. Mawe nanay derada. Inceng, Ence jedok. desebal Cece. Digajangi di pembos. Digajangi? Sanday na nagere eh. Wadi to nga man resubo. Iko, Cece. Papada sa dede gagatimu. Masalah nyawa niyo, ede. Iko to, papada de gada culimu. Derada de nang kanate. Ega pasadi pa coba aku, Cece. Mi kapacoba mo. Kacoba-coba ko. Misan na pura taro-taro pambos. Lokasi ko bati-bati deseba. Magani. Digajan ni anak nate. Yo, salah ka, Cece. Ite tanga ka pala seba na. Pasti tampe bola mo ko. Diyan na isi pikri seba. Mabraba wa masala na nato eh. Kulo ko di deseba. Paselesai dolo masalah mo sila pambos. Iya, Cece. Dena. Tapi jaga nga ka de seba na. Gara-gara iya kasi napakaro. Yo, iya pangtang ko deseba. Tapi jadi bahas dulu iro. By the way, de muridi-ridi mak duka puasi tau nge. Dia sari reading, Cece. Reading, baca-baca tuh. Iko mah baca-baca ko ga, Cece. Matapa mo po ko ga dipakarong. Ya, Dewi senginceng. Waccoy ribawa nini tariolo. Matanya nabita mo ceri, Cece. Nampa nabita. Nabita din na baca-baca. Iyo, tapi ni semua aga diperintang nabita pertama. Ikro, baca. Iya, bisa, Cece. Ikro, tapi tanya ikro. Tanya baca-baca. Iyo, tapi engkau baca na. Telinga ko, Cece. Jam 4.2 puang. Yudi. Pasyada na to lah. Pak de nak pangu melampe. Malalan na. Istighfar ki, Bos. Percaya saja sama kan ibu herbal. Di negara berlasa to lah. Engkan kelihatan na lapai malalan. Bos,
Bos, telinga bos. Bos. Ni bela po totoo. Dia tak agak kecapan ala lang yung ita. Woi, malah letong itu bosku. Pak Ketita nih tak. Bos. Bos eh. Bos. 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 Aja jolok mu ganggu kak tulak. Lepak kami nung ekstra jos susu. Engkau runtuk pak balo di lalangnya. Kemudian tak bos? Engkau mutulah. Bapak aku wajar kak. Aye. Lo nak jemput bapak aku. Bos. Bos. Lo tau kita tersel kak. Bos. Acuy na boleh tolak. Si gande telu ni. Pak mam motorok mu bapak aku. Pesan nih bos. Baca kak. Kau mati ki. Yang mati tuh. Jangan boleh tolak macam itulah. Ke polisi dulu. Kerana bapak aku sepengi. Nanti kang ki aku si gande terlalu ki. Saparin pengojek bapak tadi di bos. Segande nih di. Mga si butchil ito lah. Iya kasing boleh tolak. Coki bos. Pada se tolak. Sempalo tu macu Wah, cumpa tak perlu dah lah. Kalau tak dicotoy. Oh, pada cengin coki. Ya lagi nih rumpu Cina. Tapi bosku. Wah, sejak kamu kepada Allah, dia tu kepana mati. Udah memu ya magi itu lah. Udah digaji di pom bos coki. Seandainya tanyakan ibu herbal. Di Henry pun labun anak ya. Sempalo ki join. Modal 500.000. Bos. 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 Aneh bo herbal. Jaya. 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 Nengke baca tu anak iye. Itulah, aku baca masih gina. Pang keperintahan peta desa. Logre dibersihkan masih gie. Palo dipakai matarawe. Diuli loki ya coki. Pak, di kamon bosku. Labu aman di mitai. Tapi kalau laba itulah. Bercenceng. Kau anak tuh ngepam bos. Tolai. Dembek bangun jaji mati. Wincing. Apa di mati. Hei, kalau ki dia megama boto ki dapur sange. Pak kau pusangi makan catu di polisi. Wah, dia mah gak aga. Kita posangnya apalang mana? Matin rugi lagi apalang. Apalagi ya, maboto ki. Itu maboto mencari rezeki. Di kumal dalil mak boto mencari rezeki. Kau dikala ki maga nih. Oh, ikut apa tuh engkong? Pak aku dikali ki itu artinya bersedekah. Bersedekah. Tapi kau dikala kau demi kelas. Ikut Tom itu. Paya aku dikala kak. Hilas kak. Wajah plan remu. Pangkat biasa ka ngako nalari ko. Nah, kuya tuh Dewi kelas. Bagini kan tengkong. Si Sabu. Bah, larna ya. Di kaki ku. Tambah sebu. Si Cepi si Sabu. Macuy. Berarti 5 sabun di tangan deh. Pak Lolo patang. Iya, catat nih. Bagian pelekati. Si Sabu sih. Tambah 10 sebu. Mana kamu tadi ada? Oh, makilo loki. Kumi tahu ko jumace. Larna apa le? Si tekat kamu kisah kami ko. Allah, jadi lo. Kalau aku minta ya ceko. Awah, bocor nih kati.
sih, siaga. Selang. Siaga sila na. Iyo, siaga. Nih, di batas na. Pokoknya, ya manu pun nanya. Lo pandrung selang semua. Puh. Gelo petumbe. Apa ada gagal lo kamat terawih? Ustaz, kesiko. Murni Tony. Murni? Tapa naman nana ya mabotoi. Oh, salah gitu Pak Ustaz. Tak masuk na tayo murni. Memurnikan hati di bulan suci. Jadi simak beli. Aki tu kartumu tak terpamu. Emang kikiu ye. Salah ko pa Ustaz. Pa ini masih kriki. Tita kidomeng. Tahu engkong? Subhanallah, 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 subhanallah. Puh. Gelo to sikri mu di. Kikiu na. Mengelombek ke paku madeno Pak Ustaz. Jenemu ganggu na iya masih kri. Ayo plan di. Jol ka plan na. Wah, sudah Pak Ustaz, sudah nampi. Wah, Denny Pak Ustaz. Ikon kong, siapa lang may Pak Ustaz? Kenapa Ustaz? Magaloto ha, aku masih kriking Ustaz. Aga play ye. Pak Sekdes plus 7.000 plus 13.000 plus 2.000. Mana seni mabbo to na iya. Ada Pak Ustaz, setelah sumbangan itu. Aga play ye. Diga aga catatan sumbangan ke minus na. Wah, Pak Ustaz nak. Apa ada di tetenya di Indonesia Monro? Cowok-cowok engkong di Indonesia Pak Ustaz. Nama sumbangan di korupsi to. Berarti korupsi mana ku ceritanya ye? Au, ada na Pak Ustaz. Jenemu urus ibadah anak kue, lo plus, lo minus, urus atak kue. Wah, ursui ha Pak Ustaz. Aku dia celika tuh. Stop. Jito, bulan suci Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Sama ini. Bidadari juga turun di bulan ini. Tunggu dulu. Yang kecuek nggak? Mentang-mentang cantik baru tidak mau kita tanggung jawab dengan kecantikan tak? Masuk nah. Jatuh cinta kah sama kecantikan tak? Supaya berkah itu kecantikan tak? Tolong nggak? Terima saya mencintaku. Pergi maki kak. Kayaknya tidak mau kak balas cinta ta. Tapi takut kak. Betul lama pos aku. Kenapa bisa dek? Takut kak lihat ki. Muntah kan nanti. Saya kira itu muntah membatalkan puasa. Ditahu Ji, bulan suci Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Sama kita, bidadari turun di bulan gini. Ya napa tuh iseng. Noto pala si tangi dia pusangi. Cukup. Bapak-bapak ketemu Mama Aji, tidak apa-apa Ji. Bapak-bapak ketemu Mama Aji. Si tamalino ko. Saudara, duduk dulu. Lihat kak, coba. Menurut tak jelek sekali kak? Enggak Ji. Cuman agak hancur saja. Kenapa kak? Dua mi cewek sudah kugombal. Ada tadi lewat. Tapi ngetolak semua ya. Bagaimana gombalanmu gak? Dengar kasih. Begini gombalanku Kutanya gitu cewek kata tadi 2 orang. Bulan suci Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kebetulan juga kuliah Ki turun juga bidadari di bulan ini. Begitu. Oh, salah tuh memang saudara. Karena gombalanmu itu bawa-bawa agama. Kenapa bisa?
Mukamu kayak kafir Quraisy. Sedangkan kau bahas agama. Makanya aku mau ngomong Ki, jangan pakai agama, sensitif. Macet lemut ya saudara. Terus bagaimana solusi tak? Nah, begini solusinya. Saya kasih kau satu gombalan. Begini. Dek, pernah ki makan babi? Nah, terus ini cewek bilangi, tidak tuh, karena haram. Nah, langsung ku bilang lagi, tenang dek, nanti saya halalkan. Aduh. Nah, bagaimana tadi itu gombalan tak? Dek, pernah ki makan babi? Dek, pernah ki makan babi? Terus itu bilang cewek, tidak, karena haram. Begitu dek. Karena haram. Terus kalau dia bilangnya, tidak, nanti ku jawab nih. Nanti ku halalkan. Betul. Gitu deh. Itu. Lulum itu atau bagaimana? Mana Sami? Mana Sami? Nah, itu Cece. Langsung praktek. Itu tadi gombalan tadi. Sudah jadi makan babi? Tidak tuh, karena haram. Oh gitu deh. Nanti saya halalkan. Magas ko. Dek, ayo pergi makan babi.